Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watewe utwatsi ibirego bya leta ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda gufata mu buryo butemeye uduce mu burasirazuba bwa Kongo. Uvuze ko ibivugwa na Kinshasa ricenyize amatwara rigamije kubya abantu. Kuwa gatatu nibwo Kongo biciye muri minisitiri wayo w'itumanaho akaba ari umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yashinje ingabo z'u Rwanda ibyo birego. Minisitiri Patrick Muyaya mu itangazo yasohoye kandi yashinje ingabo z'u Rwanda bwo bitero mu bice bya Kamonyi Uvira zikoresheje amabombe na drone za kamikaze ngo byicirwamo arenga 1500 naho barirwa 1500 muva mu byabo. Muyaya nta gihamya cy'ibirego yashinje ingabo z'u Rwanda yigeze agaragaza, gusa yavuze ko amakuru yashingiyeho yatanzwe na societe civile, imiryango y'ubutabazi n'inzego zimwe za leta. Uyu mugabo kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kohereza abateye 3 z'abasirikare mu misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga, akavuga ko ziyoberanyije zikigira abarwanyi batwirwaneho. Yavuze ko intego z'izo ngabo ari ukwagura urugamba muri teritwari ya Fizi mbere yo gukomereza mu mujyi wa Karemi ho mu ntara ya Tanganyika. M23 bice umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yashubije ko ibivugwa na leta ya Kinshasa ari icenyize amatwara n'ibinyoma bigamije kubya abantu. M23 iratera utwatsi ibirego byo kwigarurira ubutaka byatanzwe na bwana Patrick Muyaya mu itangazo ryo ku itariki 31 kuboza k'umwaka ushize. Ibirego n'icenyize amatwara no kubya rubanda mu rwego rw'ishinga inshingano zabo ku bitero bya gisirikare binyuranije n'agahenge. M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bwarashatse gukoresha uducingabo zayo zavuyemo zisubira inyuma nk'ibintu byo kwigabaho ibitero no kubigaba mu turere dutuye cyane n'abaturage. Uducingabo za leta ngo zashatse gusubiramo harimo umujyi wa Uvira n'uw'Amakobora, aho izo ngabo zanakora ibikorwa byo gusambanya abagore ku ngufu no gusabura mu buryo buteguwe. M23 yavuze ko bitandukanye n'iby'ubutegetsi bw'Kinshasa buvuga. Imibare yabo buvuga ko bishwe ishingiye ku masoko atizewe kandi atagenzuwe. Ivuga ko ibivugwa na Kinshasa ari gahunda yayo izwiho kugereka ku bandi ibyaha bikomeye bikorwa n'ubutegetsi ubwabwo. Iriho risobanura ko ubwicanyi bwibasiye abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'imirwano yo mu kwezi gushize bukomoka ku bitero by'indege n'ibisasu byarashwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Mayimayi Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni ibitero byibasiye uduce dutuye cyane twa Kamonyi, Ruvungi, Sange no mu nkengero zatwo, bihitana abantu 8 abandi 55 barakomereka muri Kamonyi gusa. M23 kandi yashinje ingabo za leta kuba zarire mu baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro ku itariki 22 Ukuboza, zikabarasaho zikoresheje imbunda nini zoroheje ku buryo byakiza ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye kandi bikaba ari ukurenga ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mutwe wamaganye Kinshasa kuba ikomeje kwica amasezerano y'agahenge ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwayo zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Wamaganye kandi by'umwihariko amagambo aheruka gutangazwa na Jean Sylvain Ekenge uvugira FARDC utanga inkuru ze ko bikomeje gukorwa bica amarenga y'umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa abatutsi b'abanyekongo. Hanyuma kandi rero rya M23 ryamaganye ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwamaza ibinyoma no kuyobya abaturage hagamijwe guteza urujijo ku ruhare rw'iki gihugu mu bikorwa by'intambara n'ibigize jenoside. Itangazo ryashyizwe hanze na M23 ku itariki 2 Mutarama ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugerageza kungukira ku gukura ingabo mu bice igenzura bukakoresha mu buryo bwo kugaba ibitero no mu bice bituwemo n'abaturage. Ryakomeje rigaragaza ko ibyo byabaye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ndetse n'Amakobora, aho ingabo za leta ya Kongo zakoze ibikorwa by'urugomo bukabije ku bagore ndetse n'ubujura bukorwa mu buryo buhoraho. M23 yongeye kubutsa ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye kandi bituye cyane nka Kamonyi, Ruvungi, Sange n'ibindi bice bihakikije bigira ingaruka zo gutwara ubuzima bw'abantu. Nko muri Kamonyi gusa hapfuye abantu 8 abandi 55 barakomereka. Uyu mutwe wakomeje ugira uti muri Uvira mu gihe cy'imyigaragambyo y'amahoro yateguwe n'abaturage ba civile tariki 22 Ukuboza uyu mwaka, ingabo zifatanije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoresheje intwaro zikomeye mu gutatanya abigaragambyaga. Ibi bikorwa byateje akaga gakomeye ku buzima bw'abasivile kandi byari guhonyora gukomeye uburenganzira bwabo bw'ibanze. Vice Guverineri w'Intara y'Kivu y'Amajyaruguru Manziwiri yagaragaje ko abasivile bakomeje kwicwa abandi bagakomereka nyamara ari abantu Tshisekedi yiyemeje guhagararira. Atabona Tshisekedi yasezeranije gushyigikira avuga ko azabana nabo kugeza ububabare bwabo burangiye, ariko wo kumva ibibazo byabo uyu muyobozi wabo w'imburamukuru yahisemo gukoresha miliyoni ku ndege z'intambara mu rwego rwo kugerageza guhindura uburasirazuba bwa Kongo ahantu h'ikidaturwa. Abaturage mu burasirazuba bazakomeza kurwanya ubutegetsi bw'abicanyi kandi bazatsinda. M23 kandi yamaganye bikomeye kwica nkana amasezerano y'agahenge, ibyaha by'urwango n'iyicarubozo rishingiye ku moko kimwe n'ibitero bikomeje kandi biteguwe bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku bindiro byayo n'ahantu hatuwe n'abaturage benshi, byayo byo ku butaka, mu kirere cyangwa mu mazi cyangwa se mu kirere. Yanakomeje yamagana bikomeye imvugo z'urwango zavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo Jean Major Sylvain Ekenge mu kiganiro cyatambutse kuri RTNC tariki 27 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize. M23 yibukije kandi ko bihabanye n'amahame y'umuryango mpuzamahanga wo kurwanya jenoside yemejwe muri 1948 n'andi. Yongeye kugaragaza impungenge n'ibimenyetso by'ibikorwa bya jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Kongo biteguye n'umutegetsi bwa Kinshasa hamwe no gukwirakwiza ku bushake imvugo z'urwango, kubaheza, kubarenganya no kubakandamiza mu buryo buhoraho. M23 ashimangiye kuri ku ruhande rw'abakomeje kugirirwa nabi kandi ko izakomeza kugira umuhati wayo wo kwirwa
kwirwanaho kurengera umutekano w'abatotezwa icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. Igisirikare cya Kongo kinjije ariko kandi FARDC kiretse abanyamakuru bakivuga ko abarwanyi b'abanyamahanga ingabo zacyo zafatiye mu bikorwa ziherutse gukora. FARDC yavuze ko ifatwa ry'abo barwanyi ari igihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga ihe imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikora mu butaka bwa Kongo. FARDC ni igitangaza ibihugu abarwanyi bakomokamo icyakora yunzemo ko kuba barufatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa nanone bishimangira ko ari intambara yashojwe kuri Kongo atari amakimbirane yoroheje y'imbere mu gihugu, ko ubwo ari igitero cyateguwe kikanashyikirirwa hanze hicwa mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga. Ingabo za Kongo nyuma yo gufata bareba abanyamahanga kuri ubu zavuze ko zigishyigikiye kurinda ubusugire bwa kiriya gihugu n'umutekano w'abaturage bacyo mu cyerekezo cya Perezida Felix Tshisekedi akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo. Nararanganije amazi abanyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ko leta y'u Burundi yatangaje ko idateze gufungura vuba umupaka wa Gatumba uhuza igihugu na Kongo Kinshasa. Mu kwezi gushize nibwo Burundi bwafunze umupaka nyuma yo kunyeshyamba za M23 zari zimaze kwigarura umujyi wa Uvira wo mu ntara Kivu Amajyepfo. Icyakora nyuma y'icyumweru uriya mutwe wavanye ingabo zabo muri Uvira nyuma yo kubisabwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka David ku butegetsi mu Burundi Reverien kuri yabwiye abanyamakuru kuri ya mupaka uzafungurwa ruko iyo Burundi n'u Rwanda imaze umwaka ifunzwe nayo yafunguwe. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku wa gatanu ati Uvira hafunzwe nk'Gasenyi hafungwa nko kuruha ntimuze kuvuga ngo ejo nzagiye Uvira gukora ikisi. Ni kuri yo kandi yavuze ko M23 atari yafashe Uvira ahubwo ko yafashwe n'u Rwanda. Ati ibi bya Uvira nababwiye ko ari u Rwanda. Ntiwabonye umunsi bafata Uvira ntimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye mu videti yo mu mazi. Ntabwo mwabonye ze M23 rekasha n'u Rwanda. Uvira se M23 yayifashe n'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yavuze ko Burundi bukomeje kwibaza icyo amasezerano y'amahoro ya Washington amaze. Ati n'ubu turacyabaza amasezerano avuga iki? Amerika nivuga ngo byananiye, ibyo nahagarariye byananiye nimwirebeho, aho tuzahita tumenya uko ibintu bipanze kandi bizamera neza. Uyu mugabo kandi yemeje ko ingabo Burundi bwohereje muri Kongo Kinshasa zikiriyo ndetse ko iyo zigiyeyo leta ya Kongo ari izimenyera buri kimwe cyose zikenera. Burundi kandi biciye muri iri shyaka David ritegetse igihugu bwatangaje ko bwiteze ko ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli kibwugarije kizaba cyamaze gukemuka mu myaka iri hagati y'itatu n'ine iri imbere biciye mu kugurisha umusaruro wa voka bwahinze. Byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa David Reverien kuriyo mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatanu. Kuva muri 2020 ubwo Perezida Yishimiye yageraga ku butegetsi, Burundi bwakunze guhura n'ikibazo gikomeye hanini gishingiye ku ibura ry'amafaranga y'amadevize n'iby'ibikomoka kuri peteroli. Ni ikibazo cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'iki gihugu gisanzwe kiri mu bya mbere bikiniye ku isi ndetse no ku mibereho y'abagituye. Ndi kuri yo ku wa gatanu yavuze ko hagati ya 2029 na 2030 ikibazo cy'igitoro kizaba cyamaze kuba umugani bigizwemo uruhare n'urubuto rwa voka. Ati niba mubona ko mu Burundi hakiri ikibazo cy'igitoro kidahagije mwihangane kandi mwibuke ko hasigaye imyaka 3 tukagira igitoro ku bwinshi biciye mu muhate wo guteza imbere umuco wa voka bitarenze 2029 na 2030 tuzaba dufite umusaruro wa toni miliyoni 1 cyangwa se ibiro miliyari bya voka bizatwinjiriza amadovize menshi. Ndi kuri yavuze ko nk'intara ya Butanyerera irereye mu majyaruguru y'u Burundi yahinze ibiti bya voka birenga miliyoni 10 bikaba bihagije ngo Burundi buzabona amadovize yo kugura igitoro ndetse n'imiti. Yunzemo ati ibikorwa biruta amagambo kandi ishyaka David riri gukora ku misozi yose yo mu Burundi ndetse no mu bice byose by'igihugu tuhafite ibiti bya voka n'ikawa twiteze ko biri muri gahunda yacu y'ibyo twohereza mu mahanga. Nkivuga ku Burundi kandi ifungwa kuburanisha no gukatirwa igifungo cya burundu kwa Yiyamye Bunyoni woze minisitiri w'intebe w'iki gihugu byateje impaka zikomeye haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Abanenga ubutegetsi bibaza niba Perezida Ndayishimiye adafite umugambi wo kurangiza urugendo rwa politiki rw'uyu mugabo wigeze gufatwa nk'umunyapolitiki bakomeye cyane mu ishyaka riri ku butegetsi David. Bunyoni yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo guhamwa n'ibyaha 7 bikomeye birimo gushagurika ubutegetsi, gucura imigambi yo kugira nabi Perezida, gusuzugura abategetsi b'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhungabanya imikorere ya leta, kwaka inyungu zitemewe n'amategeko ndetse no kwikungahaza mu buryo butemewe. Mu gihe yari amaze gufungwa Bunyoni yemerewe serivisi z'ubuvuzi zikwiriye nubwo yarazwiho kurwara indwara idakira ya diabete nk'uko bivugwa n'abagize umuryango we ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri ubuvuzi buhoro byatumye ubuzima bwe burushaho kuzamba. Imiryango mpuzamahanga niyo mu karere irengera uburenganzira bwa muntu yamaganye ibyo yita iyicarubozo n'ihohoterwa Bunyoni akorerwa muri gereza. Iyo miryango yavuze ko ibyaha byose yaba yarakoze Burundi bugomba kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo gufata neza abafunzwe harimo no kubaha ubuvuzi bukwiriye. Hari amakuru avuga ko Perezida Yishimiye yagerageje guhosha iki gitutu atanga amabwiriza yo kuzengurutsa Bunyoni mu bitaro bitandukanye amwimurira mu bitaro bitandukanye mu ibanga. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize Bunyoni yajyanywe mu bitaro byakira i Bujumbura avuye mu ntara ya Gitega aho yari amaze amezi biravurirwa. Nubwo inzego za leta zitarasobanura neza impamvu n'imiterere y'uku kumuzengurutsa mu bitaro, abanenga ubutegetsi bavuga ko ari amayeri yo guhosha igitutu cy'amahanga kurusha kuba gushaka gutanga ubuvuzi bunoze kandi buboneye. Abasesenguzi bavuga ko bitewe n'uburemere bw'ibyaha Bunyoni yakatiwe, Ndayishimiye ashobora kuba afite umugambi wo kumureka akicwa n'indwara kugira ngo urupfu rwe ruzagaragazwe nk'urwatewe n'impamvu zisanzwe. Mu gihe Perezida Ndayishimiye akomeza kuvuga ko ubutabera bwatanzwe banenga ubutegetsi bwe, bavuga ko Bunyoni afatwa mu gihe afunze bigaragaza ukundi kuri guteye impungenge
kugwa kwa Bunyoni byakurikiye impinduka zikomeye mu bufatanye bwa politiki nyuma y'uko Ndayishimiye yafashe ubutegetsi muri 2020. Bunyoni wahoze ari umuyobozi ukomeye mu nzego z'umutekano kandi wizerwaga cyane na Perezida Pierre Nkurunziza yaje kuba igitambo cy'ibirego bya Ndayishimiye mu ruhame. Perezida Ndayishimiye yakunze kwamagana abayobozi bakuru batavugaga amazina ashinja ruswa, gucura imigambi mibi no gushyira umutekano w'igihugu mu kaga, amagambo benshi bafashe nk'ayerekeza kuri General Bunyoni. Ibyo byashyizeho urufatiro rw'ibyakurikiyeho ifatwa rya Bunyoni muri Mata mu myaka 3 ishize n'ihohoterwa avuga ko yakorewe aho afungiye kugeza ubu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe kompanyi rurangiranwa mu gucuruza internet ku isi ya Starlink yemeranyije na leta ya Uganda kuzavanaho internet mu gihe cy'amatora ategereje tariki ya 15 w'ukwezi kwa mbere. Ni amatora rusange arimo na Perezida General Museveni wamaze imyaka 40 ku butegetsi azaba hatanye n'abarimo cyago Nyumba Tariasi Bobo Wine. Starlink ishami rya Uganda ryemeye ko ryanakoraga mu buryo budakurikije amategeko ko ryari itariyandikisha byemewe gukora ku butaka bwa Uganda. Umuyobozi wa Starlink ishami rya Uganda yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko bari bataratangira gukora ku buryo ibikoresho byari bikinjira ndetse ko nta tangazo na rimwe ryari ryagatambutse risaba abantu kugura internet, bivuze ko yari ikiri umushinga utarajya mu bikorwa, ariko yemera ko ari ibikoresho bimwe na bimwe byari byarageze muri Uganda. Ikigo cyavuze ko nubwo abanyarwanda bakoreshaga internet ya Starlink bayifatiraga mu bihugu yemerewe gukoreramo batayiguraga muri Uganda. Uku kuba ikompanyi yemeye guhagarika internet mu gihugu bije nyuma y'ubutumwa bw'ibanga bwatangajwe na Jean Mpuzekene Rugaba busaba ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu ko buri wese ushaka kwinjiza ibikoresho bya Starlink mbere y'amatora azabanza kumwaka uburenganzira. Aya matora yarashakuje ndetse hari impungenge ko ashobora no kuzibwa kuko ntawe uzamenya ikibazo kiri muri iki gihugu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ariko kandi yasabye amadini yo muri Uganda by'umwihariko abayobozi bayo gukoresha ubwisanzure bwagaruwe na guverinoma ye bagafasha abayoboke babo mu bikorwa byo guhangana n'ubukene. Ni amagambo akubiye mu butumwa Perezida Museveni yageneye abanyamadini abunyuza kuri Minisitiri w'Uburinganire Peace Mutuzo. Ateregeye abantu batabashaga gusenga mu bwisanzure. Abakristo benshi basunikirwaga gusenga bihishe, by'umwihariko bashya ntibemererwaga gusenga ku mugaragaro. Yashimangiye ko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo gusenga nta bwoba kandi nta muntu ushobora guhungabanya amahoro bafite. Asaba amadini gukomeza kuba inkingi y'ubumwe bw'igihugu. Ati amatora agomba kuba inkingi mu gukemura amakimbirane, guteza imbere ubumwe n'amahoro no kubungabunga ibidukikije byacu. Uyu mutegetsi yashishikarije abayobozi b'amadini gufatanya kuyobora amatora no gukora ibikorwa bifatika bizatuma imibereho y'abagana irushaho kuba myiza. Yavuze ko kutita ku nshingano z'abantu mu mibereho ya buri munsi byaba intandaro y'ubukene muri sosiyete. Yashoje aho umukuru amadini yo mu Rwanda ko muri uyu mwaka afite intego binyuze kuzabura imibereho myiza y'abaturage ndetse no gufasha mu gukemura ibibazo by'umutekano mu matora rusange ategereje tariki ya 15 uku kwezi turimo kwa mbere. Reka nsoze mabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse igisirikare ngo bigitero muri Venezuela ndetse no ku murwa mukuru wacyo Caracas no ku bigo bya gisirikare, nyuma anatangaza ko batewe muri yombi Perezida Maduro w'iki gihugu. Ibi nibyo bitero bya mbere bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita mu myaka ya za 90. Ibi bitero bya Amerika byatumye abaturage b'iki gihugu bacya ubwoba ndetse bigitangira Perezida Nicolas Maduro yamaganye ubushotoranyi bwa gisirikare bwa Amerika kanatangaza bidasanzwe mu gihugu. Amashusho yerekanye umwotsi mwinshi uzamuka mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Caracas. Umwe mu babonye ibi bitero yabwiye ikinyamakuru BBC ati umutima wanjye uri mutera cyane n'amaguru yanjye arimo aratitira. Ibaye nyuma y'uko ibihugu byombi bimaze iminsi bicyamiranye ahene kubera ibirego Washington ishinja Caracas byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Perezida Trump yavuze ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi yafashe umutegetsi wayo Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Ibi yabitangaje ku rubuga rwe rwa Truth Social, anemeza ko nyuma yo gufatwa kwa Maduro yise avanwa mu gihugu n'indege. Nta makuru arambuye yaratangaza ko Maduro yaba koko yafashwe. Trump yongeyeho ko ibikorwa byakozwe bigendanye no kubariza amategeko ya Amerika, yongeyeho ko baza gutanga amakuru arambuye mu kiganiro n'abanyamakuru mu rugo rw'imari Alago muri leta ya Florida. Amerika yari yashyizeho miliyoni 50 z'amadolari nk'igihembo cyo yafasha mu guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro. Vice Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez amaze kugira icyo atangaza. Madame Delcy yavuze ko guverinoma itazi aho Perezida Maduro cyangwa se umugore we Siria Flores baherereye. Yongeye ko guverinoma irimo gusaba ikimenyetso ko bariho akakanya gitanzwe nabo. Birimo gukeka ko abakomando ba Delta Force b'Amerika babinjiye mu murwa mukuru bagashimuta Perezida n'umugore we, ibintu tutigeze tubona mbere mu bihe bya vuba. Bisa n'ibiheruka mu 1989 umutwe w'ingabo zisanzwe za Amerika winjiraga muri Panama ugashimuta Perezida w'iki gihugu Manuel Noriega. Ku wa kane Perezida Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ibitoro aho ari hose n'igihe cyose bashaka. Muri iki kiganiro kuri televiziyo ya leta, Maduro yirinze gusubiza ku magambo ya Perezida Donald Trump ko Amerika yarashe ku cyambu cyo muri Venezuela cyari igitero cya mbere ku butaka bw'iki gihugu bivuga ko cyakozwe na CIA. Iminsi mike mbere y'ikiganiro cya Maduro, Trump yavuze ko Amerika yarashe ahantu amato ahagarara, avuga ko habaye guturika gukomeye ko aribo bapakirira ibiyobyabwenge muri ayo mato. Kugeza ubu bizwi nuko Venezuela yasohoye itangazo ko ibi bitero byakozwe na leta ya Amerika. Iryo tangazo risaba kandi abashyigikiye leta bose mu gihugu guhaguruka bakayifasha kuva mu nzego zose. Kuri uru rugero, Maduro arimo gukora icyo benshi biteze, gusaba inshuti ze z'abasosiyaliste kumutabara.